Nazi ezivelile ngapha. Nazi ezivelile ngapha. La business manager woKhozi FM Dadewethu Sibongi Ncube sibingelele bapholo basibongele kuKhozi kuseni. Ngibingelele kwena Sipho, ngibingelele Mroza, ngibingelele na umlaleli woKhozi FM. Yeah, ngiyazibona ukuthi wakuza wena siyazi. Singaduma kabuhlungu singaduma kabuhlungu. Kodwa ngithe anginivashele manje kuseni. Sizokhuluma ngodaba nje olusabalele nje ku social media naseyindabeni, kodwa ngoba siyazi ukuthi umlaleli umkhathalele uzanele asize sumnikeza iupdate. Uzanele Mbokazi omsakazi wethu wa Sunday eShilo. Siyazi ukuthi bengaphilile kahle, kodwa angithanda ukuthi ngikhulume indaba yomndeni. Ngihamba no Bishop Nkambule. Yes. So ngizocela ukuthi kube uyena osinikeze iupdate. Kodwa mhlambe engakangeni kwi-update, mhlawumbe ngidlulise nje amazwi okubonga. Ngiyazi ukuthi abalaleli kade bemgcine emkhulekweni uzanele. Ngithi abaqhubeke, siyabonga kakhulu, nathi la ngaphakathi siyamthandazela kakhulu. Siyamthanda futhi sikhona lana simfisela ukuthi alulame nje ngokusheshsha. Siyabonga kakhulu umphathi. Asibingelele kuBishop, and of course siyabonga kakhulu ukuthi isikhathi uzoba nathi namhlanje sibingelele kuBishop. Siyabonga kakhulu kuwe Sigcemeza nakuwe Mroza. Ngiyabingelela futhi nakumphathi Steshi uSibongi. Siyathanda ukumbonga uNkulunkulu noma kunje siphamisela amehlethu swaphamisela kuye. Sizokusho ke ukuthi abantu bazi bezwe ngathi bathole first hand information, ngoba sebecalile babuza okunye nokunye ba speculator, sithi abanga speculate bangalokhu becabanga ukuthi kwenze njani. Sithi asisho sikukhiphe bese baleni ukuthi 15 days ago uzanele wagula. Siyasonke ukuthi wagula, wayeze emsebenzini, wafike waphatheka wangakwazi ukusebenza. Kwathi ke the following Sunday wabuya wasebenza, kwaseke bayathi she was on air ngoba bayamazi ukuthi uyawuthanda umsebenzi, wayesemoyeni, ivoice yahamba esemoyeni. Kwathi ke ngomsombuluko wakhona samthatha sammikisa esibhedlela sawenza ukuchecka ukuthi kwenze njani kahle kahle, ngoba initial makucala bonke abantu bezwa ukuthi wayeshaya isibhobo. Sasikhulekela wasathula, sasithi asihlole ukuthi yini engaba semzimbeni enyameni. Sazi sesiyahamba ke siyana esibhedlela. Ungenile ke esibhedlela that last Monday. Hayilo wathi mayefika khona ke abodokotela bamchecka, bamcwaninga, bachecka yonke into, bammixa, baze bammixa theater. Benza ioperation ukuze ukuthi bakwazi ukuthola ukuthi kwenze njani. Base befika ke bethola ke information ukuthi mase bechecka into esifuna ke ukuyazi umphakathi, sase abantu bonke ba South Africa, abalaleli boKhozi, ihlobo, friends and family, nabangani bonke bakuzwe ngathi sikusho. Bathola ukuthi ke une lung cancer, okusho ukuthi ba discover lokho ke ukuthi uzanele une lung cancer. Now sithi ke thina ke njengabantu bakaNkulunkulu siyamthemba uNkulunkulu. Lokhu okufikile ke abantwana bathuke kakhulu, umndeni uthukile, abazalwane abe beloku bekhona besikhulekela, bekhuleka nathi abazalwane nabangani befamily nabakhuzanele bekhuleka kanye nathi, besicinisa bonke bethukile, wonke umuntu uthukile. Sithi ke sithi makunjena thina sazi ukuthi siphakamisela amehlo ethu ezintabeni la usizo lwethu luvela khona. Usizo lwethu luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Sithi ke asisho ke lokhu sikubeke bakuzwe abantu bonke, sibonge nemikhuleko, sibonge nesupport esitholile, umthandazo from family, imndeni, abangani, isihlobo, nabalaleli boKhozi, nabo bonke abantu base South Africa nasemhlabeni abakhathazekile ngozanele Mbokazi, abamthanda kakhulu, abakhathazeke ngaye. Sithi siyakhuleka egameni likaJesu ukuthi alulame. Siyabonga kinonke ukuseka nokuthi nime kanye nathi ngalesikhathi. Engifuna ke futhi ukusho ukuthi
sibonga amabandla nje angikwazi ukuwabalula ngamanye namanye amabandla nabefundisi baphuma bangena bafona bemhlola esibhedlela abanye baflyer from different parts of this country beza bazomhlola balethe umkhuleko sithi siyabonga sicela ke nichubeke nikhuleke nakuyifamily yakhe enkulu ayithanda kakhulu eyaseshilo khona la ikhola ukhosini sithi abanye sizwile ukuthi sebakhe ama prayer groups abanye sebayathandaza abomama bayathandaza bamthandazela basenda ama message bekhuleka imikhuleko eminingi siyabonga siphakamisa izandla sisiphakamisela uNkulunkulu sithi siyabonga okugcina ke ngifuna ukusho ukuthi kumcwa kakhulu ukuthi ngisho ukuthi sichubeke sithandaze sicele emphakathini wonke sicele ezweni lonke sicele nakuma media houses ukuthi le statement esisikhiphayo yi statement lesi esi official siyacela ukuthi yona information esoyikhipha siyacela ukuthi banike ifamily iprivacy ukuthi ifamily idile nalesimo ebhekene naso isese kushock njengamanje sesemangele kodwa amehlethu aphamisela kuJehova siyamethemba sithi bazalwane indawo ngeindawo asimkhulekeleni ukuthi uNkulunkulu enza ummangaliso uNkulunkulu uyayenza imangaliso amphilisa amkhulule sicela lokho nje kubo bonke abantu ukuthi kube neprivacy yokuthi sikhone ukudila naloko simanage nabantwana nayo yonke into uNkulunkulu abe nani uNkulunkulu anigcine singaba kaJehova asicedwa Hambe business manager Makholoba ngingafisa ukuthi size ngakuwe nokubonga lokho othe wakwenza njengomholi walomsakazo waleli khaya uKhosi FM siyazi ukuthi uAfrika kunjalo sisenyangeni yoAfrika njengamanje siqhakambisa uAfrika kuye ukuthi masekwenzeke into ekhaya bese nibizwa nonke nihlaliswa phansi nitshelwe nonke ukuthi kwenzakalani ekhaya mhlambe sicela nje siqale sikubonge kulokho. Ngiyabonga Mroza ngithanda ukugcizelela kakhulu into esho umfundisi ukuthi ngiyasihlonipha ifamily ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi it's tempting ukuthi singene ku social media sispeculate sibhale izinto kodwa umndeni usubikile ukuthi kwenzakalani bayicela iprivacy ngicela sikuhloniphe lokho singenza ama speculations sakhe istory ku social media uma isimo sikanje kubalekile ngempela ukuthi abantu sibaseke futhi sikwazi ukuthi sibathumele imikhuleko ukuthi bakwazi ubaqine badlule entweni kanje bengadili nezinye izinto ezingekho around situation so ngiyacela ukuthi sibahloniphe njengoba bacela iprivacy futhi singa speculate ku social media I think umbishop usefikile wayisho indaba njengoba injalo akukho kunye okushodayo lana I think siyabonga kakhulu ukuthi nize nizosicacisela ngiyabonga kakhulu akukho kunye okushodayo kulo ngushilo engingak-eda ukuthi i-information bazoyithola epagini lika Zanele Mbokazi on social media platforms baphinde bathole i-statement sengisho la bazofuna i-statement information whether it's ema media houses baphinde bakwazi ukusithola ku Crown Gospel Music Awards ipage lakhona uNkulunkulu anibusise ngisho lamagama nje ngicina amahubo athi abamethemba uJehova bafaniswa nentaba yaseSiyoni enganawuzanyazanyiso njengoba izintaba zihaca eJerusalema kanjalo uJehova yabahaca abangabakhe kusukela manje kuze kube phakade abamethembayo sithemba yena Sabonga kakhulu.